vai hom te bung sagi Gideon in Midian te azo huchi in Jerubal huai tu Gideon ahia huan akianga omi teng teng jing khangin athawa Herod tui khuk china akil kul Midian te bel mal lampang more mual bul phai jang a akikul hi topan Gideon kianga nakianga ommi te Midian te khut wa kapiak na ding in atam lua huchilo in zo Israel ten khut nge a ki hun khia I hi chi in ahon ot khum khading hi huai ja kin nga in mi te za kin kwa pe lao le ling a om le kik non hen lawa ling a om le kik non hen la Gilead tang a kipan pai kik hen chi in gen khia in a chi hi hu chi in mi te sing ni le sang ni a kik non wa sing khat a om lai ui topan Gideon kianga ami te atam lo lai loya pai sukin la waya ken hon kahon hen sak ding huan hichi a hiding a hiai mi zo nakianga pai he chi peuma nakianga pai hen hiai mi zo nakianga pai ke he chi pe ma pai ke hen a chi hi huchi in loya mi te a pai suka topan Gideon kianga uibang alea tuili atho pe ma atwamin ko en la huchima bang in akuna khudin tui hip tho pe ma leng achi hi a khut pe ka lia tho te mi zathum a hi wa midang teng teng kunin khudin in tui hip vek a hi huchi in topan Gideon kianga ami zathum alia tho te zangin kahon hun kheding midang Midian te na khuda kahon peding hi mi pi teng ama mun chata painon u hen achi hi huchi in mi ten nek ding le apeng kulte atoiwa Israel mi teng teng apuanin lamwa apai sak vek mi zathum a hi le a om saka Midian te kul bel anuai phai zanga oma hi huan hi chi ahong hi huai zanin topan akianga tho in la kul va ho suk di ve na khut gahon peta himale ho suk na lau le na sikha pura to kula va ho suk phot in huchi in thugianu nazadia huai hit chiang in na khut hi hat in om dia kula na ho ngam ta ding achi hi huchi in asikha pura to kula gal veng te twa masak na pen omna a ho sukhi Midian te Amalek te le swalam tapa te teng teng huai phai zanga khaw pe hon bang in tampi ana om wa sangong sau te sim seng bua lo atam lam la tuipi piawa piawnel za ma a hi Gideon atun suk in ngai in mi khatin alompa amang anahil akianga ngai in mangkanei Midian te kula barley bu tang ho phel ana om puanina ana tuklut ahon hi chim a hi lumlet apuanin akipha mai ma achi hi alompan adong huai a hi le Israel mi jo astapa Gideon nam sau lo pangdang hi ke pathianin Midian te le sepai teng teng a khuta pia a hitave achi hi huan hi chi ahung hi Gideon in huai mang le ale hian na akihil chianu azakin pathian abeta huchin Israel te kullama akik non wa tho di topan Midian sepai te na khutwa ahon peta hi achi hi huchi in mi zathum te po ol thum in a hen avek un peng kulle label vuak asunga meisel koisa apechat hi aman akyang wa hon en un la kahi bangin hi samun ngayun kultua hamasak pen katun chianga kahi bang na hi sam dingu a hi keile kakyanga om teng teng in peng kul kahon mu chiang un kul thum ve kul
kul kim vela om teng in pengkul namut sam ding uhi topa ading le Gideon ading in na chia ding u achi hi huchi in Gideon le akyanga om mi zakhatte zan ven lai zang galven aki khen kwan lai tak in kul to masak pen atung sukwa pengkul amut wa label toy a label toy u at atat khamu hi pol thum ten pengkul amut wa label te atat khamwa khut velam u meisel atoy wa khut velam un meisel atoy wa ataklam un pengkul muding atoy u hi to pa le Gideon nam sau chi in akiko u hi kul kima mi chi amau pan mun chiat a ading vek wa huchi in sepai teng atai wa akiko wa atai za ku hi mi zathum ten pengkul te amut wa topa sepai teng amau le amau nam sawin akiswal saka huchin sepai te zezara a bet shita tabat kianga abel mehola gamgi pha in atai za ku hi Israel te Naphtali Asher le na Manasseh teng apan ki gom home in Midian te anung delta uhi Gideon in Ephraim tanggam tenga Midian te hong swalun bat bera tanin lui te na lakhal un zor dan lui to chi in mi te avial tai saka chi in Ephraim teng aki khomwa bet bara tanin lui te Jordan lui to anal lak khal vek uhi Midian kumpi pa orep le jeep amanua orep suangpi a athat wa jeep pen jeep grape sung na khuka athat uhi Midian te adelta wa huchi in orep le jeep lutang Jordan lui gal a Gideon kianga ahon tun uhi